Nimbula binaka. Isa nimbula. Wasati ni apa pala tiko na nunggu laptop, di nunggu komputer, au se wasara ni ngoni se mbuta ko bakandua, nimbula, au nitaka ni bulu binaka tiko na bula tapunga, au ni se amati kumikina. Sakiro tiko butotolo ni ko, singa tamu tiko ngomibiti, kerona numa me semberna ono sa tiko burau na bitala noa, berarti ni sobi kemnio ni nabi mada pakai kabi, na nomnina bento ni tiko nangito na bakador tiko na matakalilai nimbula pinaka bula nako bula maleka malombula meu sambula re meu sambula sia dolongali wakabini binaka ba ya bakalim sarbe kimina samti kumaina ba na wasi ni kena wasiti ko yani na tuku mempaleta na diversity visa program ni Durbanua Amerika kito babini binaka na matu wala puni dilo na nomni bi semati tiku mai na lamani bidana sing saoti ni kosa yotu tini singa sa krona mai wasiti ko yani na ka viwa ke ni katini ni kamba ni Durbanua Memang da teko butok tolo di kwa au na numa me la rongo ser mata da la rongo tar mata na sere totoka da la ngata tuk me bertona tobata vibes au kla ni bungara bitar tuk me na nonra marotaka na rongo ni to monra to na dorobo na tobata karto la ngata tiko na serengo membaleti Amerika bikim ni na bio kaino ni siam tuk ngoy Amerika ni kwa bakador na songo libertona sanora kena bakso community ko na sende na buku ni buli wabi ni benaka berto na beo kani na tobu ni sana bakto rangora na nora sanga takatiko na sekolah sivi ni buli bera na ngone ni sana bakto rangora menon tobu no mai biti tamara takamada na serango America,
Vesina Zareo binakadina serayanda baka binaka verto na Tobata Vibes nanonood to lang atitiko na sere to toko ya bakumbulu sar chukani we kim ni keda na sema tukani ngoy Amerika bakumbulu tiko be dora tadinko maram ni katabu una natali mbulu binaka una bakumbulu tar chukani verto na bubale na balay kasabu na bubale na wong bakatalanga kita na bubale na nibalurua ni mbulu binaka na bakalipsara na sema tukumay na ratu idaw Maria Wanganisau ke Waisalembai dong bula binaka pakumbula talaga bisala nandabo andaku bili belemba pinakabali na sema tikumay ni Silandi ke na tevingo labi ni tamani bula binaka tevingo pinakabali na sema tiko may na yasa sa pakara labo pakumbula man tamay. Iyo ne mbula binaka na kanda sa butsikana ida muni binabale bina namna sema tikumay nambani ko na vital na tekina na ocho ni rona kamakamba number 0 step number 9 vatekina kamakamba number 10 ena mbani ko wabina bale bina batabatango bini buno ai Teresa na buku ni bakasama memai vagador na vital nango ena nanda bosa ni sudu na bosa bakabiti me bakarawata kana kena nanda nama katika na bula mengo ena ikavani singa ni satandola kina na diversity visa program go me vertana kena tamana na tamana derono na matan kilebang go Amerika tabaga bina katakan na rasule bakarao weekenda Wilkinovich na leo limsangul kalimanondolu en dakambe karna kalunga tatiko na vibu balengo kaya kaya na dingita kimerna zurbono ya ni Amerika en embaki ronondolu rosang wul kalima o maro takabale buna orna bioka ni rasa matiku main na metiku main na matani singa ya bagadar kina na vitalano era sona batataro sona mamara ora chuma iverna kanda nanon vitar tar chuma nir sa talita kamera merambau to boleto ngona nandol kina na diversity vista program na non to website na Department of State ni dorbuno na matanto Amerika wa kambul kina bakale vekim ni nasana tinikaba vekim ni naturanga kina marama vekim ni dorbo kina ngone leo baka mimbi ko kimni nangone ona na reto ga lebu na kaya baka takto na matanto Amerika ke baka ni isaba kando ni batikirna na muni tumutumbu lebu na fees lebu na ka
sengani laba ke muni soma takare chikana non rambali busona matentu bango der klacho kernongo dia the future of the state of America na ve state ke dia lim sangbulungo na bunada buntu dingita kmando machukina sendo chiko Arizona sendo lako Michigan se Arkansas sendo lako Montana na bunada be sendo lako sa state of Alaska se Hawaii ndo laba tu na matentungo ne bakara rota kan vike na durbuno lako en lako mesiona da menangon molesta leviti sole taltunga ng lala na matentungo me bakara rota kan vika kidungo o bimbichi ko bernal ben o ang bulutale be yero na ngone ke bernal benda na kabli ko nimbula ni sambul benaka na kuna kwa sar labo na nomba kumbula mai wakumbul sar chubikim ni ken sara benak vale buna nom ni barong mai me bakal diredi tu kero sate ku totolo kero na numa me kero semrawayani ni semberna baka kabi baka talanga kina na baka rau en sarang gitu be bunga bikim ni en alak ngana ni robitan lo ni kuwa marotek sar baka lebu berna taru tiku mai sa somiti kan sona taru kero sa ni soma era soma tala chiku ira sara durbono mai Amerika kero babi benak sar chukina bertona biokan lili kuro wang kapatu wini wang lebu bitinia koro bulbula o katalanga kina orto na bubale ng bolangave vital maramber to sa matuk menano ena norto anda misole bakatiko ana kana wasi na itukutuka so me baleta na turbanua mai Amerika o na biatik butak nga na vital no ni ko na buku ni kamba keve muri mai na kene matai o ya se ko na submit an entry na no mumpita mai na no mu bola ni kerkere sangai kene kerua koro ni kamba na kene digitaki o ira na biwa ne menda no matiko na no mumpita na no bola kerkere na matay ni ngula sega ni bakanti teksara ni ona digitaki na ngelewati korto na leo di timi mai na Kentucky consular center na non digitaki o ira era bitene na dare ken bal bikeda na barong tu meni kwa tato le matanga na bitene na iseng ni som bita matanga na dam ke bakao dona itu tumbu turanga marama barong tu mena kabini kwa kao pasta kana nom fomono kao o thaka tiko tambala da ngani thaka tikina rani bitene na dam en kabani singa ni bola kotoba na kilimni singa mevite ke katolo ne kamba ke baka osa mani digitaki ken kava en no wakati takana no qualification ke na beka umana na no tambale takaka ken kalima en no musaga imbita en no application submit your registration but ken application kaono no musaga imbita na supporting documents wilikina certificate na birth certificate na marriage certificate na adoption papers kaya ke baka man lako do langone me ngoni suswe me duro na no matu bale bi kena tikini baba ke step 7 ko ke rombita na no ke na 8 na no muna baka torong interview wate kena no mu baka raw kena bitar torong ini ko step 9 and 10 applicant interview and after the interview and then labitar no takati ni ko labo dara ka obi ba madal takani se berni dorno tiku takain na company ka view kene kati ya bana bale bu bunwai ndara rachika be kidana kanda na beka ke ba madal taskiana vione kamba e ba dor ke chuko bana ndonga na website ba karotaki to sana sule chukani amenda ba kan sarong chukane kabane singa ikene kalimus ni singa me vijana tantol chukene kidana diversity visa website na beka ke ngwana la ko duru makete chuko na beka ya ne o submita kana mo application na mateni kamba ena sol maybe kono mo confirmation number osanga bagang tacho na confirmation number mo durani durmai ena bitar kertona kento bar me Kentucky Consulate Center may America bat kertona ban ni State Department ertong garab chuk visong ko baka tambak do na Davis visa kako kambi bichu no torno confirmation number no mo marretiko bata kena bitar bene kamba la kachumaya ona baka tukachuk me baka na tikiti se me kambi kana no mo password se username no mo duro mo chukene na mona libo na website ko
me baga dor chikina na bitar tara kena tubula kisara na tikina singa mundo salak kina baka bubale mundo la interview bertona kena teman na immigration sana consulate ngani Amerika ondo sa biala le tak mundo la isatakina sendo sata mani Selandi sendo sata mai Australia se ke baka ni tiku mai Europe mai Britania cocok sar mai baranse na bunanga ando sa biala takina na duru tiku mai bana website ya morani bakandi takakina na puno mondo le vital kina mangani ko na ucho chini rone kala o buno me bakani sa madal takatoka na kala wa namba dio application interview bete kina kala namba tini ni sa utna interview sa utna interview bakanga nda kila tuka ruanga ka ndonga be ruwa na kana madala mo o bakan donui se tukuni vekem ni wasota esangani na bakan donui na nomri kerker ya ndakai ko ya o tale takini kini tigo wa totolo ne kamri ko mbartana na kana o tuchine kala wa ndana kala mbimbi ni sorre bakan ka tona dabro bune sini bakan donne kinu ka prokes ndangare kina na lawa erto mbiti tuma na Immigration and National Act na INA na be matangale lawa sala murietiko na kala wa kedengo kana mbal ni ndole ya mele I kunrubaka na nona sangani bakatare meduru na taro sana kaya binakata me kilana buna erto bakaru takatalanga na kena website na be lao baka matelelai chikururu kina na buna baka yota kina kena buna sangani baka yota kina na baka kiro sakati ke baka singani rao na bakingo orano tobule tal na bakamingo sangani ngana kena ndende abe kemne na kanda oni sala mure tukmai na katokatoni lima ongo meda tukmai na mauni kwa o sana sore tu no itarizara metiko no no na bamadala ko na application interview na kama dio Nak vale sara labo nak vale bikem ni na sema tiko mai tale na namuni vitu mani mai na kabina kani ko membaleta na kamba ngoni sa molaki interview be baka kero sa wase kuna no soranga sema bakan tua ni ko ya se ko na no mu baka mure saranga na tikni singa ke na ngauna ni interview dora kambimbia mo kako ni ombera se kako talanga ni ototol salongona do ya na interview sor do ya ni bo Indonesia me na interview binakada kaya na no ya ni tamobo sa tukun mai so kemni na ga interview ni matak ya ro ni ato ya kwa nga do musar bakaleu ke bakanga tukun mai sa do no do interview na no do ga ya ni na singa tara ko ya do rakam bimbisar nga tukun tingo follow the date and time of the interview kini karua na no musana ngole ni na lomba ni bola ni na embassy sa na consulate o na ngole ni kina o kwa na do ni bi bakataron mai o kwa na consular officer orto saranga orto na bakataron ke mundo na tiki ni ngona ya na gairo ni bakanti tekikina misoli sesena ken balambale listal chukme kena ulutanga to abitang takachukona noa na bimbi ni bakara kwa wasi search kami bakang bimbi me tiko kede no mo original documents la ka kede no mo kota me tiko to doko will talanga kena somi do talanga na tiki ne ko dak chukme na kamba namba diwa ni sembera ni ngole ani interview mo sa somoti na isau ni no mundo visa labaki ko tukun chukme tol nan raw tol sanga bulu ni labo na Amerika dua na tamata tamsakayan oyana karuni lawa binakata mo se weekend ni ko kin katolu na woti na better terong sarang kaya tanda ka may nakena na digital fingerprint klan di bunga bir na sa tinggoy Amerika korang wala may na green card sana lako do rumah talambek ngaya kaya kau ni barong ti kumay na kami kuha on do bir na sa lako do rumah na lako dewa setal nga may na tabo ni lako do rumah Vikito keto ando no makatalanga kena laki biu na linga keto makatalanga kina nda tamba na mata kina loko talanga ni mata do talanga na kaya na sona bi matintu wakasamta kanong wala ko talanga baranse nabida na bagsawoti watalanga ya laki katoni na ray ni loko ni matang
ninda idha kapikenda ubatanga bio nangono takin bio wakaurere ia ke kilati kuni na matangu na lokoni matangu ke na kebuta basa na katunitu no to database na matentu au sa sulikina na kebuitamba ke ni kavanga kambimbi ira ke na politi kuna tanda na fomu mertiko saranga na interview ya mertiko saranga dora kambimbia belati ke bakain tu politi kuna fomu Gemain siang ni tiko rere sana siang talangan isoli ke baka sana numiti ko misoli na bisa to na kambing bisar nga ay abate ke na bisa ke elaba ke misoli na soli ke tiko mena katul sanga buli september la poe ay na tiknisi nga sa laba ke tiko mena soli ke kina na visa na maki labo Iya, benar ka, benar. Endor benar ka. Weekend na bagarang ti kumengo. Okla so weekend rasa mati kumengo. Nira na muan ni bola sarangango. Sana mai vakautiki na soli ni visa. Vere raplame na Ronald o lurasang vulkan dua. Kembal kia plame na kota na Ronald o lurasang vulkan dua. En doto to kan baki ni Ronald o lurasang vulkan roda bak sauti. Mai proses tak cekin na nomuni diversity visa na September na vulu sarangango na moni bulango sana mai baka dabarki na nomuni na kena processing ke baka sana le daba na bulango samber ni ada mai bikin na plame na ronondo lur song bulkan do kena balbalani sana na kay baka di tak morto na daba na ada bikin ni sana round ni apply tal en okotoba ni ang baking ko sana bulamay ko Nuna ka suna kamenda kotia ni nangon interview me baka tura baka medal tak na no ndo ya na appointment letter na ibolong go ya solmay na electronic diversity visa website na ibola nga ya na sila sunod to sila na embassy na consulate sento email tak me bikim ni sento gir tak me bikim ni siya ibolong go ya na sila sarang me bana website ya na appointment letter muni ko tutugan kene karuan na dua na company TS260 perintah bawa bina katuk men na company bola en ngono bakal na ko tikina na DS260 o vakauta na fuma ya di KCC e Kentucky en dona copy do don metukuni bikemni moni perintah o kona copy ni DS260 o ni ko to bata tikena na ngon interview kene katul ka moni ko ten na nomuni passport na nomuni passport me sibito to na na bulla se ber expire yang andre bikin na moni ko tuke na passport ya kan ben bal renda kambe ka me valid tiko na nomuni passport ke ira to ke era la ko rum chuk mai na nomuni application ke era la ko chuk rum mai na bati ker to ke na ngone mer to ko chuk na to passport me valid tiko na passport ya na kene kabana tamba na tamba liunda kila ni ndo tamba lolo bula onongor sabina katina tamba me kalataki abo mo tana buna rara tondo na laknga be yerna kenandau na val ni tamba sa tisu bembek lo toka selambas ersakla tik mana kena wala wala kena kalle buna kena balabu ni tamba ndo bina katima na American Embassy era ora sar da somonga na kena durdur ruwa ni tamba ndo na wakanda kembala ke wakanda ule lima ena tinto do na tamba ruana itamba duana le de wale but kena kalima na medical report na medical result enta sakila tukana kada vitala tekena non talangan wakanda kai tukumai ke baka sa tawan nawang kan bola me sa sulebe kemni obunuai endi no bunua sonongon endo sulebe kemni nawang kan bola asil tek benakatu muniko to pata tukena na ngon interview ena sona bunua na bola ya endo kau wakadudur sarang abertona immigration sertona consulate merto torma ni ngolen san berto me kakun den dalab merto ndolab sarangana officer o koya onina lai vakatorun kina kertona na munde le ni bo kena ikaono na supporting documents sena vetiki ni beba keda wiko sa scan taka mo bakauta mo koto chikena kena original sanga ni dona kangi ma tawdo ko me kautu kayan vola ni bimbiu sei vola ni be sere sena vola ni su ve kakere keda ko matela lai no mo qualification form 1 or form V2 certificate no mo diploma se songo do kam tunga sona kos bakan na sona tambarang or sa sulit na kos ni
ni dabango na nangkarabira na ngase na chalke ni oran chalke talanga iyo bulbera na kindi so wer nang kasar sabak de musana bunong gora ngan rabak le mera beng karabe kinna wer nang kasar chuk na steve kitia undra ka wi bakan rata weekend na lebungan ni steve kiti enda bakko te yanni etenda koto bata chuk yanni ena baka rawa taka non rto raider to na criteria ni qualification ena rawa ni solitalanga vekimni ana vetikini pepa ke de yanga menda kota tigan kita soro ngada mana buna betu me pakara rata kira rto ridi kimni klana turango na pepongo ke bakasan rata pepongo rele da kabra pepongo okona tikina ko e samba tikin son rtar son kan ude ya pakara rata kana daga ka bakasam taksar na nitu sasang makitola ko i Nisland na runundul kandua endora requirement de binakati tukumai nalako Nislandi esandora tukuma no job offer ya na embak sara da gere da embak ngo nalako Nislandi sa tukun donor to green list ya sa bakasa sibira kati mendo na job of mesole sa sulga na visa blatini levutu na daga na munongo ya Amerika na kena kabitu na nanda na kena bakan dota kisona paper English translation na sangam bekan ni yadang ko ibiti na sona buno na bese bro boleh tu na bosa na non bosa nga turun daga me chavani se me chamani na buno ba Europe o irin bakan kanda me Ukraine sarto me Rusia boleh sarto nga na non bosa ni sud na non rave tikine pepongo e bina katana kena ibaka bakan daw English translation bata kena ikatini na sau ni visa me baka ba madal toka buno ya andona wakanta sa indona leni bubale ena soma tuga tolan router song bulan dola na beka na fise tampa to mai na website ngo tolan router song bulan dola na labani Amerika endona leni bubale enda soma rawaya me sa tuga beka kena city daga lakanya na interview asuna ngol tanto to kuno melak sanga me bana embassy sa consulate ngalak me bana to kesia o mai soma rawkina torrama nomor siti me kau bata chakeni bata kena be kaket ke de sabaka madal tok maya me matata chukeni nanon dangai ngole yani beberta we do talanga kai ngandre talanga mai ni nangono sa ator makina no immigrant visa no sarawat tulingam ko yandara elebuna wakanda ndasanda urongo de Rasamber turno rabi sari kere kita ki wanga wowe iya sarara mamarau oh iyo sarau ni tu sember cukulangan rana paspor berarti kena bisa erto bakan reta sarang mai na tambana ni idur bunong ya Amerika ne kako ne volta kan to na kako ne volta kan mo vale sena no mo motoka so sati ko rizana no mo daka so ne kan sa totor sar marabuk ta kan no flight mer samaro ta ka chuno no mai ni kako ne bagai dora me dorong sa tortu kina no ni passport satu kina no ni bisa ndo talanga naka o cekta kana no bisa me beta undo ni bina mendonu na veka ya politik me kina mo tena be talna wa madala la ko ngondang kare dikina kana bimbi bete ndano no ko erna kandar chungor na immigration office consular bete kana embassy ni Amerika ngor ta macunga bakati kina desi manera nertai padalta kan dona kana spelling sena tikiri singa mambimbi kina mbelete ngone tikme kina nda bisa ana solti ko ono na bula mo mbimbi kina mo sangola ni Amerika rambe kan dal na tikiri singa e bina ka mendare na da passport rede na da visa da taka ken donu be kan go sisa be baka muritu kana no tola ke sol ken be dalati be tartar baka to sara ni kirdo embassy kena consulate mo baka rita ka verto ya ni sa baka ndi takan ni sa donu bina sangati ko bola taki me usanda ko baka ro baka bubal mundo sangola mai na matentu le mo Amerika au na sole talabi buno mai ke baka sunaka e wo mo tin chukuta sunaka me baka madal tek na kama ko na madiwa bina nak pale bu lobo nimbula binaka na biokani ni sa matal chumingo nabubale na nangasi mando bula binaka nabubale na temo bubale na buruna bubale na korobatu binakbale na sa matikumai iyo total nga nakaubia wasia lobo tukul ke baka na malyo ni namu sa bakoto tinna namu application sa ambiu yani bat kina namu certificate sa kede na Kentucky Consular Center o tia sa submit kaya
Ganito talaga na buli wa ka ni wotia. Ando ba na training, sendo tentala na ponua o ando tala na buli wa ka ba gayo rawata mikina bitala na Steve Kitty. Se sona bisa we ado ilo mani na mundo mata bubale tukun na kamba mo kota chuka ni bat ki kemuni na Steve Kitty kedea. Ya arto keratal chuka mai mo kota chuka na original pata kena photocopy nduangan na photocopy baleta na ngon orto na le rede kena ngon interview orto rede na original orto na suletan mai bikemuni na original i orto lo toro chuko ko photocopy ando la kai erto kereme bakang bimbi membaleta na original and supporting documents second kin balambala na ngona sa submit kina no mo DS260 form batakin na no mo supporting documents na bida na bulu sa oti kau mani takaptal sa na bulu karawat kina so naka singkin balambala mo kai sa so sana siya kan dipaturo mo ko erto tukun chukumike ko tapati chukayan ena no mo interview tokai atal dora ka eranyo napaka numati kina ko to chuka na mo original mo nakapatala nga na photocopy orto la marro itiko iyo pati kena somi na visa bakar tu somo chukmerto na maramar to sa tiko Amerika erto tukune so virtual to li so misarngai na embassy tamako. Ia vi kito na rono tolchin kawalu kito li susomia na post office post Fiji kito li sulik kena ilamu ngarto sulemana risiti sanga imbiu pata na form na ngani bola sanga bako dake na immigration itama bua ken balambale ndo nakanda buli kene da tarong tarong ni sa mane bola mokilai bena bono mona somo kena na mto bisa ena kambi mbinga tukuni tukumena kena somina bisa mo somarao ni semberna interview latar na gitar mikina basa ba ke hosia kan isoma osana rere kilanga kene sawe ena rerai au nisido ni bosa na bukul torto de bitar terung sadaran kilas ranga ena siang bekanina soli na nomni visa patin satu kuncung mai mo sama to bitar lataro tarung tu mai na kambang-kambango bakata ba kerto sa sulema na tiknisinga kena ngauna mo laki interview kina kaungengan rep mo bisota kaungan rep mo bisota ena raw mo bisota ka mo bitar tarasala ni baka tolo ke baka dona kai bibi tormanta sobir na takakar barong tuk mena kabni kuwa sa mau na bibusaki mo sa ngoleani na ka walu ni Desember tormanta kena baritake ngai tukuni mo le takaka mo ngole Australia kau sindon ni olako asar nga kan dura kena ibartek mo ngol totol sar nga contact kirto na US embassy tukun virtu ni o sindon ni tiko ena nomu ngauna lesi mo tikena ena nomu interview yana kangar to tukun chukmai na lewunga ni nomu bakambera na nomu interview ena lelai na ngauna ena solikini bikimni kirto no matabale montona bakonduni mondo royani kamera kana katuncho ko labona no limu sanga bul kalima na undolu na visa estole na dona baki kena buru rara ken bal kerto sa lewuti ko na application menislandi rapa ko mure kerti ko na lawar to na lalaw so menislandi bela ko gato berti ko na biti na non to ko na biti saro ni solberto rede Amunta nga ndora kaya wuli kin ay kimbal bal ndora kambimbi o kenda na viti na lewo nga ni application na lako na kanbina ni na lewo na yoko ko solvike na kaya ndora ka wuli da en keba ka ngan rep mo biso takay it has to be a good reason it has to be a good reason keba ka sa sul nga may nung tutik ni singa na ngona ker do lako do ka kutan liba kambara baletan na tiknisi ngarto sa sulit chumai na ikatol sa ngabuli September sabo nga ko bita na mathaw 30th of September kurton sa apply man na 2021 ngo sa nasulit ket virtu norto visa until September 30th ya bita na kau biawas ya labo iya ndena sara vanawai na September ngo sa kuna bulongo na katul sa mulasing sana may watikina na yokoka okoya andolo man narurundolo sa mulkando indono binakasaraya
sona taro e tukutalanga na kamakamba na madiongo e tukunchukuni bagada bo na watingo batikir na ortona lubengu ertorani muriani Amerika ke bakausa liu na kena sona taro yo mendara no motiko ngaya me bakana ka ba madal takto bono ya ndomba kana no ndale de bala sa solve ko na no viso so ro ba beratiko dormer schedule tiktal na pon mena me dakena interview ya me no mutu kana mbolo ngana ngon dalo ko yara tukina o kona o ko ni tombo ya na lim sabul kalim non tula it keeps dwindling sa lutu so mbutu nga me kambe kana kena boso ka pertani me ndana no mutu ko ke ba kamenda sa anda pasta ka chukumene kamba kede enda kay bakang berta ka nanda appointment sa sono social la kumay nga sonongona ngala ya dobe na katulsong mula September and then doon nakuta kita may sauti baka na mbak sauti nakuta na yung baki runan dulu rosang wala karua o kwa mertong kay lakot ko na yung baki mengo lim sa wala nga nandol ngayon baki ingo sa lim sa wala kalim nandol sa tor na kito na iwili ni tamate bina katimar lakay ni na nonda baka marambera se sonongona ndo ya sona tuba kasi nama kisona kada baka tebmati yang me buka taki sono bono me lo retina sin render tu te cobra na interview ngo na kena to tolngane no to bitar tar virtu na kena benak do tolngana na kaya baka ke baka sono no dalo ni bubal sin round ni ra duru ram ayan okoka no musambiti lo ne damni batiki ko na sin wil bata chuko batikena nom dalo interview kena nom da pon mo kwana enen do tani ya dota la tar chungo baka boyo renal bengu kerna na watching ke baka to sindur batike ya wena ngono submit ken na kama kabra mandona submit your entry ke baka sindur wili batike kemni na ngone ke madala mekena era na sulta ngabir na bisa ena ruanga na kena ruanga na dua ke baka dorbu so ngone lewatu na ngone ke madala mekena na musanding taki o sabaka wati se ke baka ngone lewo o baka wati na ngone sa tiko talanga na lebe muni na kena bimbinga me ko ngane ne bola baka dendina ne baka mau bata kena bola ni su ni lebe muni o ko sa su tiko mai niuti na ngone sa songo kina na entry me ka ko me baka dendina berto ni o yung ngona tingo ngona lebe kero sa su ya sing rito baka dendina takanaka o ni na songo ni talanga be ko principal applicant ngone le dakin interview mendo durbatani en elako de durbono baka mo wale en daga tsiki anan ra be ko wete ko erna we kantango me kalun sona kabayan ta ko dilang katak na website ko baka matay lalay taka makaresese na waskro baka takati ko na be kakit kiden taro tronga er sa tarango chumek me bi sang wulu batana undulo to mater sa lakudur mana bizong kwa kendara kena website chukina na be kama ke chukene matau na frequently asked questions na tarar ni bukekan na kena some sona na ndolo matartar wakada na lebem ni kesamba ke rosul kandua na lebem ni na sinran ni la korao ya kebaka esa bola ka chukene mba ke rosul kandua nangon proses ta ki chukina no mundo ka ke ngo batikena principal applicant metu kutu ko tola ni vertona tambana ni embassy sa consulate ni sambar na interview ni lubengo ko sa wala ka chukene mba ke rosul kandua ndo na karne ado Arturo ni takaba na appointment ba katol be ko na lebe muni chukona ni sabula kana ba krasul kado me da kabra rino ni interview buno iteres ya na kakede kede na kanga ni vital no ke ba sa chuko ko na lo mani bay no sa process tak chukina ni sa do ba man ba krasul kado na kena kambimbinga meta fitar tarani ba katol be tirto na US embassy sa consulate Meron to kilatik morto na tuba ki visau saya ada cikina na muni bubal. Bukong butin to talaga na kaya wano ay tarisi na the medical report and the wono nga nabula na validity ninda na medical report Pati kuntal chunga na kina ngono sa bakan ditik me kina no mundo lako na sul chukme na ono na bulay.
dengan sesuatu kinum da bisa mundo la koni kina sona medical report around the expired ko nimbera ni ocho na ona bola ko ya mundo bakus kuskina mundo tubula kana no mundo tuba mundo la ko talanga ni bakatol ni sambera ni expired medical report ya kita torong ada mana pun tanga na launga nimbula ni ocho na bula bibi sona ka sona da vir sona mati babu sona wal sebenarnya ka vir na vaccine na vaccination na duren korbul Amerika or kita na dur boyanya erle takit kita vir na vaccination na baru dur korbul sana elementary school sana la kona college sana la kona high school na kakir kita na bibi sona raniar tuko na tandro ni onna bula ni sana ada kina na mdo bisa ko kambi mi ngona kina na buku tuko ni sana kabakanga bakana medical report because it's got a timeline constraint it's got a deadline so the kabe amenda sa tuba na raw tuko na tuba wumbu tabat kina rakenan daw na kango sa raklat tuko na non dalo ni bala na bi kakide bango maranda tuba la karaw na non tuba ni ndamber ni sa ngala kope ni na utu ni kamba ni sa uti na nomdo interview ono puesta kabe bono itarsi me te ka bono na ba ma se do tala kai be ada uta na kama utu ni kamba ko na kamba na badio de saber de vitalo na kamba na bati nimbula bina tala kimne na kanda wa mbula tikani be kanda rambo ni sam tumai na ka ko don bina ko nak pali bolavo bina ko pali bikem dina semati kumai ena ka bina ni ku ronga na kau be ba bimbita katale na ikamba-kambango na keni matai o ya se kwa na nomu senga ni bakalewena na dhandra to na lube muni ena fom be ka ba matal ta chuka labo be ira na tormanta sa bio ni na fomu ang kay bakasudo se bio na fomu ang kay tormento na numni ngoni susu se adoption ya gayado chuko ni sago chuno submission of the forms. That's okay. Ikuren total na information nero ni ba ko to berto Kentucky se ko to pate ni ena bi ngoni bitar torong. Ya boleh chuk na bina form ngo keba ka o sabak lubi ni tikumai torma de lima na lubi muni kau mani siya ni bitir to ke na le lima na ngoni. Bitan ba ngai rua se tul. Ya boleh sarto nga bina tangin biya mango na if you were married or had children prior to entering the DV program and you failed to include your family members on your original entry, your case will be disqualified. Neither you nor your family members will receive visas. Your fees will not be refunded. Yasa boleh sarto nga may baka matata na pa sa baka pertani. Kaya ko kiri sarang kinabambimbi mo wala keda na tanda tonongon kutan lindo nongon ni lutu kaya kangana kana tung chunga lobo ke kanga melindo sudi muri sendo peka nangoni susu gai duru me muri that's okay ya ke baka wasa bol bin chuk mai simber dim bitana fomu kera saranga kutan do na ka puntaka bitayan rani baka buna me lenga na mutu application kini ko rongani ka bi wasia bir na ngone sandoni chuka namba krusol kondu satu kunya lobo Kaya baka sa naman rin chuko na naman application, kaya baka may ngayang bagkurusang bulkon do chuko na ngon na bulo November sin December. Do sambi tayo na naman do form na bulo October. Saraw-saraw nga niyo, witartarayani. Berto na immigration mo tukon berto isa na lubiyan kong go. Anang bagkurusang bulkon do chuko na bulak ka. Anang bagkurusang nga Orto rin iba kararata ka na lao. Untuk kan ko talita kaya siya nga ni chuko misa tukon. Siya nga, sa ito nga ike. Arturo ni ke bitar tarani berto na kena ngol tol tontua erto na roni bita na lubia mo kwamba kursol kantua na lo maniring me sa wili batangan balata ni na nona ba kursol kantua do chunga na bita na bula karani erto na baka rarota kana nona turia ya ke baka sama na laku sa arto tukuna sa senga ni raw na lubia mo ba kursol kantua na baka lebana ngano na form nga baka tekwa separate petition ko sana siya nila ko may rukuita sa rukuina sarang dua nga na form nga bakatekwa ana bekay politiko ni kamba na batiwa labo au no mo saya ni ka ko ni lilay bikem ni na barong ti kumay authority ko lebo na pagtataro lebo na email na lamo ni bitan na sinasawa tingo kabinakan na bitalan no kabinakan na tuwa ka kaya baka umay na numa
ni siakambaka ni vindonui na ngona ni namdo biala ko Amerika na ngonong ko tono binaka do dampi pata baka mobile do tuvana ke bakado nanungo mo do gitu ke namba kiro non do roso kabito tono binaka do tuvan do marro binaka nam do sende do taka binaka na nam do buli sena nam do taka sena bako ko yango be baka wakach ko na medical do na kabimbi me bulan-bulan binaka na tao na kerto keta nangwan me fit keta tula kato do kana raw na kena biya na nom to form and Lomani diversity visa program kro marota ka baka beauty mikrobio sita kaya dingo and non to posanga baka beauty lobo na kama na bati Iya, sumber talangaya tumalangan ng katukunubunuan. Kaya kain doon naman, yan ba kiro sa ulo kandua. Berata si sulbi ko medyo talamay. Kunyo lumalanga na lubi mo niya. Kaya kain sa layada ya Amerika sa sulbi kami na visa ni Durban yan, ila ko na border security. Kaya kain doon ba kay Hawaii, sa ko Los Angeles, sa ko sa New York. Kaya sa nagali sulbi ko na namu permanent residency card, sa na green card. Na kutalanga na mga tarik kami muna nila na vika kita esa na kaya nga na ran sponsor tiki ko ya si sponsor tiki to no mo bubale erto sa tiki ane o ran na bim ni sarba kawati na lawa baka tarak to ya ran da baka tarak ran sponsor takan do bim ni above the age of 21 si o ran sa kawati nakakita esa na raw kaya wala na kambimbinga bikim do sa sulran mo do visa mendola cukup kaya ucunga bidana bak sara tal ndo bebuki ndo sponsor ter tal kemni archikene bich undar chunga nangon sal ne bebuki dola to mele bana maten to bango sira nyoke ndo wala nganda lako ndaro tal nda bebuki me vale wira ramurti kan berna ngala ko ni malu binanga na kama namba tini ni sambulo binanga tal na kanda wana uti ni kamba itiko na diversity vista program ni sa uchi na interview kero no wasa bakaroti ko na wasa en ngono sa uchikin na nomuni interview kerto na nomuni lawan vale so kemni nga kumro nga baka biotin sendo kana do rusa ngone lewa apply taon do na office ko interview tikimni na embassy sa consulate esa na tukuna sa nga baka do bekimni se sa approve na nomuni visa se ke se sangani sol bekimni na visa baka doni me rawan ni ko tikimni yan na bono indo do nomuni ngolkin kaya na visa approval or visa denied ni approve na naman visa sanga i chiko kena na vika kede lomo ni package artoro soliveko na immigration mono buno mole koto me kena naman passport sa tampo kena naman visa bata kena naman permanent residence bata kena visa ena solivekem ni naman sa onin na lako kena be do tal na sana kaya baka isang ni solve kem ni na visa na on interview na baka madalta ka kem ni na muna reasons for denial and detailed information for denial ito ko talaga na to web page kaya kiro no sa baka roki no na binakatibo no daras kaya baka rin no kaya na package ni kaya baka sa baka doon na visa ono bi taraman da baka lalay na so na una kaya baka sa tuko na may na officer na consular officer na embassy may tuko na bikim ni busota na naman ni visa na sa ni soli bikim ni elebuti ko na buna ako na denial website ngo ito ko na non to page baka matatak sa tuki na lebu na buna na buna sa ni soli kinang balatan sa ni bay raw batakin na lawa etiko tukunskina na standard US law kebal na law taranga ni matan to America sa wala kan law ni durbono na law ni durbono anda baka samtal na border security to chukumen na bi matamatan bunong ko nda sabukan ni mentalay kelen hindi naman na sa approve chuken mo visa or tur tukumen na yo sorry na ono le tulma na ke baka dura ni lay sa anda to ko mayo na red na line sa lakten na line na buna merdur kino na ngande batikir na residence of America ranturo to na visa sartu to na kulli na bekat kedang ko ren bi bagre so man nga na non ra re wala nga so martaro be ko na border security ndam to maya o ko sara nga ren to ko solve ko na volotar maduro se ke baka o sangay e baka sanga no ba baro so no mala ko nente binemsi so no na tabu to ko no to anda e so no na dar baka sam tak na mo le to ko e ba sara nga ndo madara no ko tal no la do na tawlen solve ko na chini namba kina multiple visa ni ngande America
Dari kalaban akan dadurani bangon ang bodo irto na tumaya rabak sarap tuman na screen na lebu tu bango na kuli or mendengar kang adong botono na kai sarap ka ang rabikan ta sarto ngamai yang galak na tabalang ga ako baka sultian ni sotian ni ko ya sotti tu ngai witi darten dra kepri sotian dra beg ni sotia baka me baka buku buku teno na ko ne ako sarangane buku buku ya Artu kadi ko baka tik tik na border patrol to banda bar ko dan rumur to toran ko o de man to kimne da mun me da Perteneceva che sull'ultimo anno sotti. Tolle taranko yang itu ko ya sotti o redo na paspray le bona bro la ko tukino. Ko na vital no saranga ya. Sotan ni saranga tabalo. Na sotan ni satu ko saranga bi ko. Na room to ko ya na la ko kina bana sela ni mataka. Sala dona ko ko mo bonto kina. O sangol tala no ba de rola mai viti. Na kor. Dagaret ko na ay nanonda bakarauti kikenda. Kena nanda la ko tuken. Enda koti keda bakon to chicken kakit keda le bolle bakon dende. Ortuna ndambe to kuma ya ortuna. Baka torun keda e so batanga taro. Er to torun keda ortuna ofisana consulation embassy na be kamel torun. Isno dano mendare. Kaya kan kila chukuna bunnan dala ko sa chukubata weekend nakakit keda to sulia mai na ofisana consulation embassy. Nakakit keda sarang arto na lendala ba na pakete to na yole reida dore vital nota karto sa nang isolatal mebeko. Isotal le baka sala si sotal na ka be baka rata kana nanda odurbono yani io na veira da eseng sol veira na visa donc ko sona buna lele donc not all information submitted tembal nanda solian information edurlo ma e solo solia wala nga baka tikin torbanda nga ke bakarto sa tormena non police record sena no makabaya ortonga rede tukina sona nakai ve dong dong batikan law ni matentu so nambakan kislim basulawa so na kislele wortulo na human rights na tamataran daw abuse ta kira na marama so irna le ena buno madanga ta ka baka Afrika sa na buno baka Europe ni ke baka raidia ni chukbi kimnia ya santos rangana buno at tungli kina na sensul bikimni na nomni visa say not qualified for a particular visa category the category ni visa ndin kena requirements chukwe kem ka using the fulfill technical requirement there yana bun talanga simsul bikamni failing through screening of criminal convictions kem ka so chukwe bikenda ya fail takana non to test or to screening test indi to nadala indo dak tormanga kem ka indo na traffic violation ibiti ya esanga dal bimbi but ke chutal dra category ni dal bimbi er to rather to that you will be a risk ni alak me America and buna render to kake na kango ikon sinran du rakin asrongona na military background so lak masun bonua and the can be bak sorra attacker na matival say abuse of human rights ya talanga sono bon the clan of tungul of America dar kanon daw tokon no don na maram batake na ne kono non rabi bak sorra attack sina non ra baka mabotaki o erne waswas ni tamatango o erne tenanda batake na endo sing ni solikina beso non bisa merangoliani se ke baka chuta nga weekend na past history ni drugs sena violent history sena sorendo lamba mbeka esa chukuna non criminal record ya talana sona buna sindral sulkina vera na visne dorban ai dorka marutaki ni ndare na kamba na batinigo na non to baka mata chartu ngama immigration national act ni matentu ni dorban na lawa kede about the chokorlango visa ineligibilities but can waivers of ineligibility and there can malmal na sabang madal tak satsunga na buna that you ineligible na mo visa but can ndo talna sana eso erna via mera apil tak na buna sinsul kir na visa eso tal tunga na law of the waivers of ineligibility the garida na kena rara mananonra ndolabuira na sana ruru merani matata chiko weekend why are you not eligible and waivers of ineligibility chiko ruru kina libu na lawa o bakambota ndong on visa ineligibility act section 214b section 214g health related grounds criminal related grounds nakakirkivya security and related grounds na public charge labor certification and qualification yando na tikina mbimbi labor certification and qualification ko kiroba madal tachiya endo na kamba amele kunikina na nomu job zone ya
category ni lakalakang ko na diversity vision ko ang may luto na mo job zone sa na mo labor certification bana zone 4 kena zone 5 bakong to madal ta ka na rules ito lakat ko ni na ni vital nongo ni na website ya na lakwa ni kina ito ko bang ko na browse ang kompetikin na mo dakadak na mo dakadak sangay dakadak na system sangay lori kina whether you fall in category 4 or category 5 talaga ito na muna error sulkina labor certification and qualification iko sinimitak na requirement totally na illegal entrance and immigration violence violation so may version of vision ngon rala ko America and they violate the condition of the visa ramay overstay beka sesor may nro kay tombra kay deport takilistale sinikene da ba ya tukutal na waiver ran inda baka muriya may baka madal ta na noya ubuno teris inda form na I 212 orang da baka lewena tukutal nga na fi tukunalan ndagare da na beka kete tukuna kana sasamba o the camera can go dalkina, but there's another way to remedy. Na lawan daw mo sukibaya. Documentation requirement is sort of complete another documentation. Sini wala binakana na tamata robida la tinakay wala ikinakay tiko wala wala. Bakan din ni document ko ba ko ni vertona Kentucky consulate center. Sabi nangone da kina no interview and then embassy send on consulate one immigration officer. Dutala na ineligibility of your citizenship. So na puno bakataranga mendo nga na citizenship. Sinratal ni bakatara maduro ndormano. And the kalungat kina na matintubich na chapter 1 of section 5. Ebola kina multiple citizenship ni na the constitution. Rolong dulo sila katulu ni matintubich. Kina bal. Rano wakibole America, rano wakibole New Zealand. Multiple means more than one. So you can have 2, 3, 4 places of citizenship. Ito talang na aliens previously removed. So may chukoke, araba kaulistale, and na muna eranders ni isulikin na non-rabi sabi. Right? May kausap ako madal takotol maya. Ito ko talang na waiver of ineligibility. Ito ko na kinalaw. And dala ko na link kita. Baka madal takito may kina. Baka matalalay. Nabi kakita ngo. Menda visa tevachki na Immigration and National Act. Erto baka nga takot na Department of State. And Immigration ni Amerika. May so may kina. So na lew nila matartaro. Dagi baka sumta ko kentivich kina daw rokom na lawa. Datu ko nga mabikin. No manibisa sinsul. Sanda baka malu tatuhi. Yan baka sumta ka na lang ko. Imbital nga. Lew na na bisi urura. Naboda na muna dumidaki na ba. Ni rasa atas ko na lang ka na nabuno. Dari na kaya may Iraq, may Afghanistan, may Syria. Yan ang narabinakat merlako. Nirtang, niraraw. Nirasa pinakat merlako. Kwa ko chukina na waiver of ineligibility. Nalawaya meran ni kubutiro kwa sa pressure baka rotaki. Nabalim sar, balam talong mamadal ni busot ke baka ubi wasto ko baka tutol. But nila ko na website frequently asked questions can allow ke de bauditi ko na bika bi mamadal tingo ke baka deny tik na namun visa. And I come kamban nambatin. Ina ka muna waiterisi o na baka lisita labiki na vital nongo. Nakalabo iya pagka libundong tali mangimangi rong nako. Nakabaliw. Bikim nila siyama tikumay. Iyo, ndo ka talo tikumay nukundaku membaleto na form 1, no? Iyo. That's a requirement. You have to pass form 6. Kaya bukan review tini, review terturun. Oh, ko pass na form 6. Kami pass na form 6. Kwa nga pass bikim raw main applicant. Kaya bukan sa siya nga pass na form 1, no? Sa wali search nga na form go mosaka ko serangan yo bakal form balata ni sana siya kutungan di bakto unitakan ni saba matatan ako na indako iyo ka tarbimbi tarbinaka serangan do na kambimbe tukunti kumay kero be bakal ditakcunga bikem ni na siya mti kumay kero siya ni bakay bola na soli bakasali ni turubonungo kero waseti ko nga na itukutuko sa tuwe na website kakarombita nga ni na pasapakafiti. Kero na mga mikro wase ni bikim ni kero sega ni bakay bola me bakata ka sa immigration consultant kero sega ni bay bola kin kero ngas ni bulro
Kero na numanga me kero lako na mona liba me kero wasianga baka viti weekend na we kai bitu na lao mero ni matata weekend belate lebu na kai bolitu na mona liba santa bu aronda butu kina bosa ya mendre baka ndre tok sona bosa baka babalang sona langwa baka babalang se sona tali baka babalang kakaruna numa kini me kero biosianga kina baka viti vinak baka libsar bikim na vito ko ni tukuman ko sa iwoto ni yakami na vitano tukina na nero na numuti ko mikro win numiani na kana wasi so na tala noa so ni tukutuku na bosanga baka viti ya tona ngwar taleni na bika sa wasi tukumia lobo na buku ni after the interview ngone ka kamba ni katini sa ut ndala kai do yado talanga na ngoni ni interview sana Peter Terungi so na ngoni oti no mubak Terungi na loma ni bola ni embassy orto saron tukul seranga my congratulations saron ni lulul seranga my consular officer Vikram to na barong tiku mai do sa tiku bol Amerika do ni wasia matanga mai nata bayado Vikram do ono wasia nga nakaya do biyaw Vikram ni na bakarong tiku mai awa ngole na Peter Terung kau sama ni tinggal na nunggu bakterong sa lulul serangamai o consul officer congratulations and welcome to the United States of America na numu visa sana bako yani en puesto base na meli dona ngai ngole yani na puesto base dongali to mika na loma ni 5 na singa arto no solito ko bidana singa sana ngai ngole yani en puesto base be ngali turkina na nomu passport ana beka wa donuya muna retalangua na beka yado na bukuni visa iyo nangona sana ndolab kina na nomu passport ni sa ndolab no passport sana kambiti ko kina na visa sa ngono sana ndolab kina sana dre nga bango sana mamaro sa ni sa kina nangona nga sa red kina ya sangai rau kina kona katul chukala boya sana ngaro ni bolte kina bale se bolte kina motoka se ro ni sile no bol ni baje mi bol taka orto ngoni saron nirto ngole di kurni buli sar itu kun biar na kasni buli orto na lomon di bulon mi ko sar to na ngole chuka Amerika saron ni taka sono bika baya bolle tikiti ni wanga buka otime mabaka de se mo chuka mingo tuno ko ya tala ngabi ko ya o tinga na interview sa lulul saranga mai o ko baka taro to toka pinaka baka lipsar ti maima ya so na be kayavo ko have approved i ke baka denied awan dur sartungai na lom di pol mai tamabua and samgui matau pula kan ikitole limbeka selewan ketundur itu and cubicle scale watarong chuko yau dotal durtu san mawi dotale maram ninja durtu san matau kan rara ni sing solwa na bisa undur chunga sarong ata chugin satu kuno ba na officer ni sana siang ni soli na no bisa do kan na rarao musin yang lon eu matanga au bakau siang di binakata mu barita ka matan libu ni sa soli na no bisa utoro ngalung ngamai utoro metumba yana maramongo salah kono wani matana sanga isa sanga ko mi pamatal takabe wan au binakat saranga mola komplet na lubengo iti ko mi Amerika sa tukun chunga mai naturanga ni na siang derao iya musi toka iya kebaka siang ni soli karongo ngana kartu ko na mai na huna geronyo platal enan total ngono memori balat ni ngon tala ngol tal ngon taraba sarono kila chukuna huna siang ni surikin ana katala ngai tukun chuk mai en website ke bakartu siang ni sole na bisa orto na tukuna mai vida na buno ko sa tabuti chukanya ola bo ikalak tala na website sa boleh tal tunga bak matata na be kai ronyo da kap ke bakartu kana siang ya na total ngana kai tukun chukike me baka saka ochola bo ke baka mani vala sona yava se vala sona chikrisinga se na yamba kini sudu se dora kapaya witar tar totolis tar tukun edalango na edangu ngona edangu katolu
So nungun ratu bisotak kona ya mi chukui loma li chukui sau. Ko chukui sau la koi loma. So na kabayar no bitartar selain bertu meteoro ni bisota katali na itu kutuku ya ni bere ni kambi na nomo passport. Yang do talanga kabira na ngole ni balani bersa soli na nonra green card sina nonra visa e do soli bira dara paket chukui loma so ni tuku erto soli chukmorto mo kaku ni dolabo. Ni usaya do may merke o buka may San Francisco, o buka may Los Angeles, ongay toro na paketea, ongay sulia ve na officer na rito na US Customs and Border Protection. Ay mongay sulia berto. Doon na kambimbisar nga ya. Ni sa tutuko na nga rito, mukunda laba. Tapos yung kilala na tabo na yato kaya makaman nito laba. Sabi na nga, na bulan di ba karong. Nangona ni mondo umbimbi umikin Amerika within 6 months. Ni sa sulbiri kem do na visa na lomanga ni ono bula mondo sa ngole mai do na kambimbia me sember ni daba na ono bula te lako mani ertono songo talbi kem ni na mati de katumba na so ni visa sa chuka tulan rautul sang bulu do na tamata tam sakaya ni iya ke baka o mani na numo mo baklewena kona form ko na buti chuka na noa veira na deport deport ke menan do na ngona kau na numa mo ker mo dur talmai rawa tiko na po mo ni bakalewe ya I-212. I-212 gor na I-212 yan do tay na kenisaw diunan raw tul sangabu 930 that's separate from the 330 do tay na fee kibal do tal nga nakasa to kera saranga baka bimbi mo baka murebinakan na lao tu sa bichuk may enabu kunisaw ni bisa at kenando nga nakambimbi bir nangoni do nakambimbi me up to date tu na non vaccination the klabi na ko irna lumenta may biti ngay makin dua papalilay me na makin lima sa dadudula wa samay na tetanus na tapos sila kerbi matagali dula na dosul weekend it has to be up to date do nakambimbi au na lubeng kudorobo o leo ngona me durkino ko me buli Hawaii erto keresar ngorto na immunization report ked New Zealand but na lubeng kungo nga me sutu to New Zealand o ko New Zealand citizen binaka ni kot kume na nonro planket ngon ro si kon lelikin me New Zealand do bulu binaka me New Zealand ki ora wikim na sa ko New Zealand wikim me New Zealand bir na lubikem ma misadu chiko na na planket book na planket book ya ninta kay ikutir chuk nang wani merla kiluray si irna na sa rongol mi vale sa rando saini sa rebe na planket book ya nangon sa every milestone of the immunization it has to be up to date kaya kamani incomplete na no vaccination record do na kambimbia mo bitartar sar nga kerto na bunuway serto na immigration me balatini na may bakan dendeta kanon to may du record ni buli ike dasar nga nakambimbia na norto vaccination record has to be up to date meron ni solbi ko nga lal mena dureno ko waksamta kan ito ang olmen na runong dultin kawalo o yobot kiro ng ngwani keto may nakatalibi keto na tuberculosis test TB na test ni TB boleh binaka wini wanggaleu sa tal chaka minggo do boleh binaka na sa duru banua ramai babini binaka taka bakalibu na nomni sa mo chukumay kena nom do soliba kasama tikta stiko mai keto may nakatalibi keto na TB test so ngono sakay do TB dapat talango iya sa dalawa rongo nga keto sangkay ko len virtual na tambanin nimbula na Ministry of Health chukin do na maramanasi esen berkin na COVID-19 2020 sangay mikin na COVID 2018 ketolak mikin na Hawaii manilita ka na nito test na TB test erto umbite do na kay na kulim na lingamu bango mertong kay rayda may bisaw na kena roka kay ertong kay takaba na test ya wida na sino sa ertong kay girtal may arto sangat ko ni sa kanito na lenga sa ngalal sangero libulikin nung kutoropo melevure na korni bulikin me wiliti ko na vaccination record ko bak matalta ka kanya nakabalib sarbi kim din na semati kumay
o indo juga nataro la ko minggo membaleta nataro ento turun na be interview takio indo nataro binak balibu chofiliti tonga iyo nataro wakasamta nataro taruin kina e baka merto baka dita katal na kau ampiteni na matiningona na fomu arto kereu tal mo pamadal takiao na ngono bos juga ni kina na katumbaya ko endur cukup meloma matale tukina no file atau bitiket atau sangat terenyo mo pamadal takiao tal na rangu no ka bakini sudu au sudi bei la kata kina no buli tesarto do sarang tarang na dava au binakata muli takapi Amerika do sarangan nataro bimbia kimbal mo na so nataro so sarangan di bakot tundun mutu kuna obiangande sio binakata mo leki puli sio binakata mo laki takavaka sio melis koberto no kumata bubale na guna ka mga iti ko pamadal tak nga berto Orto sarangay tarong manataro yung kata cukup be cukup doon ay buwal may berto ng tambalin ni takavaka o nalista limay gobira ng ande yung kombata ni wala kumuli takavaka sa kira na nung kuibwal ke ni Zorobano kina nung kuibwal ni takavaka so sinimbalaw sar nung batarong ni Chofiliti bebe sinikalimba ka na miniti kaya baka nanumatali nabuka talangan niya lo sa tisang ni nanu manabita minit nandur tu kini ka sepata ba Winnie orang dewasa yang main na namu nakawalak dulu Silvia Bolangade boleh binaka iya total na solitaram bit kumengo Silvia Bolangade erdo base nga main be ka umpitani ena namu fomu donu binaka kako ni ola malenga me makatar cuma yao na wakanda ya tarong cuma na tarda bera do tarong Chofiliti na kanga umpitani tarong listal me balata they try to cross check merto balata na kisar to ngani namula ko serang linga ko tarong ko cuma kembal mo wakaritak sarangana be kabi na kede tiko bi ko ya ko listal kina kende rerai na sulu na kemutu baki na kotini ulumu na namu rai na tuba kini matamu mo metaro cuma mo re cukan robi remati tiko dora kambimbi talangaya sona kala lain daro bisul bakasa mutukin sebada bawin ki Mrs. Bolangkane binakabali mo na Silvia na namun roso cuma na taro be kede lakan po Iya, itu salah. Mina boleh bikin nama-nama. Namun raw sama cukup menataro, nabi kanta salah ke rumah kede. Nataro betangnya apa nih? Ni ona lay sum talangan naman ko buka kyo kailan San Francisco sa Laksari New York sa Los Angeles orto na border security talang arto na tarome orto na redikim ni orto na tarong na nadabo ni meda kabe ke chuka kenda na kamu nabi kakit kede bayay au talita ka nabi kait kuntuka na mona libre website ngo ni ke baka sa soli may suba na nomuni visa o ni sakile nongo bo kena nomuni bobal ese ni garanti te kya ni na duro ya Amerika ko sarto nga mena homeland security na border control ya erto na lenta mena on the line ni ken mele check takina nanda pepa o ko saranga ya ngarabo to ko mena be kakir kede na baga yo bata ken na baka seng baka to saranga bo daga baka na it's like gatekeeping bunoy santo madara matamat santo de rumaya na consulate may tamawa na yun embassy ndagi keltala na Amerika total makinan total na matamat kan mal menda bagaro tekeda na sonitaro batanga o kwenda sombo tanga maya da marro bina ka choma na sonitaro me kunni o sare na bono ke sare tungo baka sayel talvi kimni na nomni sonitaro ora me baka tukun na kanda nakanga mbiteni bana fum na taro arto taro tal me biko me bakan tikim ni wo moto na nabi bakan no mutu ngali vital na kaya sa bada uto tumo bunu metris na no muni passport me tiko kina na vision don na yada bata kena kena spell tik na yada na dona package to sule me biko na consular officer na embassy mo ko tsaka ka kundalaba ndo sabu kan ndo yada bana na virtu na homeland security na border control na officer na check tekim ni na binakata ko meredo ko na Pakistan isang nindalo to do na line ba ta check ni mga bubal o principal applicant ba tikirto ke do na bubal ando talaga na kaya na bibakan nung sika nang onon do mundo sa nabuka kinasara nung do visa within 6 months
nono mutika meka kulisibita na ona bula mondo sa sanga mondo mbiu ne batalanga kina ne ngol sale raw kina na muni residency card esor ndo no merla ko mai mirika lestal mai viti sendar bunor le dakina e chutalanga na ngona labaki muka kun mai mtende itumba mo lestalani e american sa residence me america batakin fees labaki mesomi ndora ka da butu chungo birna US Citizens and Immigration Services o iranangone batake iranangone adopted batake persona lewangon lebanial sini somna non rafisi non ranumi irtu no matentu le America batake vaccination records kambimbi me kauti ko yani non dai lako bo wale buna inda sabaro lakenango sanga into na ultang lele tongo na entering the USA boleh tumekin na principal applicant Dito numerto kaya kaya chuko na principal applicant bati kerto na bupale erto dur chuko mai ena rukuna sinran erto liu orto na bupale serto na wani dito numerto salva tatiko bati ko na principal applicant baka matatak sarcho nga mai ito na principal applicant must enter with or before the family members kamal merto la kabata so kwera ni liu ortongela koin ortono no vale diversity visa me bakanta sakilachuk na kena paket ko sol chukaya me nangon to sala kere me kena border security homeland security na sakela ni america ertono bila kat mertore ortong ortono ngendalaba mertono ngai raid le ka ker ker chumelo iya na bakanto ni non ta duri loma bakata usar chunga ver total ngana chukumekia nangon do sabital lo matikena vertawi so randolo motor chukuna taman tartong karab chukuna homeland security batakin use the customs and border protection chukutal nganor to website and a lomani website batakango boleh start chukuna mikir matatan customs and border protection website under travel oreno lakokina o klik takana link ya and laksana ngabaran website mo awang boto ni ndona bakasalve nang gobuno iteris merabina kamoni lakona website ani norto customs and border control ni Amerika mole baka ulik na rabarto na make nabe kame kautukan sa chukutalanga tamani list balaw ne kais ndon me ko batukan kaya ka ni lakchukan batikirto nono mutulanga ne baka mombo chukumena kuli ndona kaya so do sa airport iso kirkir makutman na ya goberto no kubale erto no wasatunga go Los Angeles erto bibakan rit saranga kilo erto border control kakuni kautin dona yaya o singani tawan o singani kila bet ke tawan chukin ndona kana lembuy na kulis endo likya erto chinbikila na border security o di na welcome robitalo ni goinan mula ko nakakidike ana nakutundong abeko nakango dia da bakale na bibuno may na deba kay Amerika arndo bonda da kami Colombia sa Guatemala Venezuela Argentina sordo durbat me kisona pakete ersil klar taut me bono bengamin dol gelo reni woni nga ni be bak matintaki sara no bis saranga sa rotalan da da bital ya to sa ngam saranga ngamni wala ko bandar no musala warak mo bakol stalmay ene bono ni bakko me kene sona mazang kali lawa ya kwenda bakasam ta to ke bakaw la ko bana website ya ni US Customs and Border Control le utal naka ertor bak matalitak merani buket ko nanda tatang mo kiken ena nanda lakoma ando talanga kay bina kin sa ko no mabisa nangon sa admit ki ko kon officer ngarawi ko na border control na admit ki ko mesulbi ko na mo lawful permanent residency card o green card holder ang be bakasam taga esor do tarong tukmay obia platang man no green card duro dem sayang ora na green card erto ngi sulbi ko sa ko na mo mabisa itu kena nom visa atau sangka selebih kena nom permanent residency card sila nom green card na card ya card lele to kapag nom visa card sila bank card en nabibu no kedo na ngole kini Amerika wala baka taka na kada mo rawat kina na bibu kina matintu duro yo social security number terus ulit lang abeko abate kina baka rawat kina nom nita kaka sebab ba bunoy bida na kau autor ramai na PR status kaya kaso na kao ni batorang at saka talangan na to link or wuli ka talangan na laman website ya na ruang na link ko na lawful permanent residence pati kayo ito talangan na link ka welcome to the United States a guide for new immigrants sanggar to sulit talangan bikim ni naman ni social security number
Social security number ana vivuno kita nganilak kina nambange se mulai zakar mutum bil liba se nabuno kita ngartu toromai erno toromai. Can I have your social security number? Berarti asal ngana nomai di na database ni Homeland Security me America. Chukit kita kina na vi tuku kita kuta vital na takchongo. Siapa dah bunoi? So ngore de chuku kina visi mati chuku. Na documentation kede o iku saba kala wana tiku mengori la ko sarchu ke Kentucky Consular Center erto sempat kede immigration ni buno na la interview kina e sarang kai sama basta chuku na database le ni buno ne ga solve ke ni namni social security number sa semati kede bakandu ene tuku sa chuku na database ko wala nga sarve kede na kan na vikakiro u taura ramai en visa na diversity visa program may kasama kami nalata ko buno ito sa kiro sa ni kanandaw sa ni chukup kiro na lesen may kiro ko madalata na kango awanti minto so kiro kiro na maro sa ya isang waray kiro na kausa nga minaro tabi weekend na boss makaviti na boss raro weekend man kila otali tikir talaga na kanta na marama na bubale erasama kumai na non rasomo kumai na non tarunga o kimni ngau ni barong temengo mera ni bakara ta kanina na makian ni bonko ruwa bakata dal mada o mendol kin na website ngo ana kutob na kalimana singa mabiti sena buno da bangani tikin na bisi burura en dollar ram satu ngana bulo kutob na kabani singa rosra ngani mbiti mena na uniform me bakanta kacho ya singa wala ngani kin mbal de tu mabiti te bilibe sema sartingo men island me saudalen turanga ne webaka na nungu korra ubasu boa ke otiko men Islandia rani vale vantela se otiko me Australia se otiko me Azerbaijan se otiko me ibembe me Branse sa otiko me kontraki se sa otiko bole ngono sananum mosa plata kama kana biso eratel ngano ni plata kama na keta gringo de visa binna kama kale Nak balik sara labo bilang balik bikin di barang tu kumai gua ngai bidana solitaro wasi cukumai bira na taro ti kumai me pakai terun cukumai na taro na buku ni ulu tanga na taro ta mande do terun weekend sa sum cukumai na tadi Silvio Polangkade erto na taro nga weekend na taro base cuku itu tuku ni asuleani ena nomuni ambita na nomuni fomo erto no wili ke ma tela lai to sana nama ki ko chuma ni ko nalakan singa ke malambar to sana wili ke ni bakando na nomi tuku ko ngana kaya arto chuma tal to ngi ko talma pamantal tikim ni manta ya dona taro tukun chukumingo win wanga liu ka chuma win dona taro do taro nga liu na why America, why do you want to go to America raida dona taro ya saro serangan yo pokok rukina balatan na taro dan lama kapatorto na tampanan ni konsula in US Embassy to na betaro vekila tapos na puno bela kina saro no gay bakaro kina en nom ni solitaro en total taro ko kumingo membaleta na vale na baro tek na vale senga o ken saranga en na baro takana na vale but ken na takaka orto na takaka matanga misuli mena visa mo durbo no romai Dok sa duru bonora mini Amerika sanggai sori weekend na ngalal da bangkarana na balik kina bonua enda la kita kata kina iya ko nangonongo au bitalo tiku bat ke bida na wekan so wira bakaro tiku minggo ni kuwa do bole binaka Joey ki kim do na maram do sa mchungo mi San Francisco Sacramento erto ba madal tak mi ni kuwa na weikem ni na kay murchuk minggo ni sa kalunga tasar ni sa lebu na wekan sa tunggo Amerika di sasol dong do green card saro serenganin do bitar tarmai sana be kamu ni sa ke era ni ramai bitabaki era ni do litu kumatanon rapal mi bidana singa me do bini ngono do san lipang karakina nom do bal bata kena taka do le pena katam do takakina na bono le mo California ile butal tu na bono Texas o Washington DC le butal na bono itu na lamani matintu le mo Amerika na puno ni nangolikin. Yan so ang ko binakat mo siya apakatalanga kinabal orto na siya kan dibalutak bat kana cancer ka kana kinga mi berto mudur ramai ni sa sol ranga mi no bisa kana boya sa gayo o takatake ko ni kinai
Umartak saranga binakbali joy na mwas bi bakal nganggataki awase cukupan na program ngo mani bakanda baka alo nganggataki o joy mawase bikem ni na wekanda na kami ni kuwa bikem ni na kay muri maingo na book ni green card sa second do na lang ro bitar-tar mi bikito bitar-tar bir na we komunike atok tati kito belak cukai ninggo aron ni sul bakasama na main na wala kan kito na lagi bakay tigo-tigo kin kito ron ni sul bakasama kin iya satu na siya mo dibiyokan siya nga na lengka na tiki na pinakabali bikim ni nataro ti kumay dotan nataro ngal kumingo membaleto na saumi ni bika kita ni lako-lako ngo non de tabisar non de tabisar nga oke tadi ko sabi ang wali balay na kinakisar nga sa chuko bikim bali ko sa bakan deta kan ni o sana baka bakaruki na buko ni bika kede o nangan rebo mono saumay dotan lang nataro ngal kumingo bira nakakati ko na neck may Australia kaya bakarangangan merong limi bangko soli sartu nga nangalala weekend na registration may nakabani singa ni bulok to kalim ni singa may tayo bikim do iyo na minimum requirement nga mo pass ng form 1 pass ng form 1 kaya baka at least 2 years working in your field of work asar nga biten na mo gay wara ka to na bika kedo bita kam nakabalik cho filititong binakabakalibu ndaku bilibe lem bikim do nataro ti kumay kami nakanataro limo nga nitaro na kaya binaka iya do binaka kutuntal cho kami ko o timay malabo na kami nakmarikin menda wili katale menda kela binaka na bika nta bakaliwe na fomu ni sember ni ngole ni na interview do binaka baleto na kasar nga na kaya ni solitaro sa ngol chukumaya nataro nga itong nataro na literal maybe kung nakanga umpita so you have to really be well prepared Ganun sarang bali mo po iya ang jangan aku nakau wakasam takachuka na bukun ni beken da takatu da rumbe ko aviotini sendo beken na kenisa da sa chuka baka namdo tu boy vale mundo lakumai sa do submit na mundo na entry na matani kamakamba sa tandola mai dai kwa bitan principal applicant do sabitan lo bako bubal na bakada daw lang katakam baka chuka na labo ke baka indar buno ikoranin rema kindo na labo banambangi si sona buno anda kelatu ko sumita ko malo si o daga takamandanga baka da mo tukuno mando don me kito maro chuke lima kina vitu se kina walon don meroni tarato do kabata kede bukan dona cost kede mendana no chuke na cost kede na police clearance in solo na sangai chuke na sonni da medical na via obo ombo na via solo butoka taro mendanga ke runan rolim sangulu se tulnan raw se banan rondol en dona le ni bubale mendo leva sarando da tekim do saraki se wada bunoi asanga chuke na sonni passport soni passport e ruran rawa chunan dolan dua verto semberne da kanan to sarne kena ngona me lakal mengele dake soni ndona umani la baya sa chukar rabe kenda sandangai daga taki kenda saranga minda sarre de kena kosten volve tolan ro tol sobul kan dua nandolan dua na kanda me somara ni berne la interview na police clearance na buno ngon ndala kin sura kenda sai babalang ena bina katimo ko bakoten dore lab mesoni police clearance ber to bakoto mai so kakkan da sarre bi katakto sanga ya do menon do bodoman kendo le lima to sar klabi to do nan do bodoman yang kay bilang on to sulit ko ngona wala kan ni robi mama situl nembak nanamu daga taki chicken bi kangoy kelmer me ke chuko bi kan na ni ngu menta sanga sang ni don me non de ulmal me da kacho sang ni raw ne la se sin madal me lak bebe kena kango na kede enda tubula ka dembe tikino da bakasama da vital na taka baka biotin merto kila na ngone mindangara rawan ne darawata sindora kaya ndende weekend ni tuke weekend na yarang se ne wal ne nandala au bakasam taka chumandanga buno tiris na loman donen bakia ke baka o orang di bale daga o ta isang baka tunin dono daga binak sa tuwal mertulak o listal lakor le tendo na long tabi ko baka tamer na loman din bula sama tuna bitabi ka o baka sama takay na sudangon sal nila weekend may bititu
Era sindran ina no mulbal metikun ona sana rawata betike satura no ulmbal na sindrawata na lew to ngana kai na sanda baka ulmbal takai sangkai tuna songo ndo ya do me fikenda sangkai ndo na bakande mati ya embimbi ngona kena mendara ida na tetupta na daba embimbi odi embimbi verto wi ya ndo wala ngana bakare tekele lew no au bia talata kan ke bakande tubana tuko ndo na tetupta ke bakasin rana mbakingo randam bitna mbakimengo Ronaldo rosong vulkaon Ronaldo rosong vulkabit mela ya do besar nangon ekonomi kino sapa karo tikiukin en visa binakango diversity visa ni dorbano en matin to Amerika na bale besar Sebenarnya kali ko rong-rong na kono mo langwa bikim ni na siya mati kumai to ko pakautin na taro at to ko pakautelangan na so ni taro rasa suli bakasama tu kinong kono bewakan mewakan tu taro ko kumain ko na empake ke bakasama kilim sa kalima na matin to Amerika or to sing do na age limit mo yang bagitin kawalunga lakotake na no member ke bakamu principal applicant iyo totokan tina solitu na makasama na non ding-ding me wakatun chakala po non serangan ding-ding kami bital ngana tu waka ke bakasada na numi dala ko Australia sendala ko New Zealand sendala ko England si bena punongan tang malikin enangan rebisar nga mo tuban numi tu membalit na bika kede ona takapa merau kina numu bisa sangan rebinga kina na ilawe me wakatun chakala po roni bula dio nga sama tuan na numu longa tapioca no longa mboka la boe warindo na lenga kenda ni tuki tuna non gele lebu non de burbur ni lao ke kata kata kenda bako binaka me kuni do na ulumbali me lakmai menda tukuna I cannot afford it iya ke kata ridira na India sianga ni takarau na nantang wala din na embassy ni Australia na embassy ni New Zealand embassy ni Amerika or to na nanta pasu sini tukin sana airport sana na wangawuk airport gori rambo ke may baka tamata tolo na tamata o taytay o nene o baba bat kerto nangon sibata bala mo na waso na airport iya iya balatang mana ni ndora kada buli may bira na kada na India era do tubu kai era tuba na pinakan ng tubu ra kado mamarro itrenga na ilamu sa baka titik cukup itu ko ni mai banan raw lim sanga bul na saw ni lore balimbul erto no dula nga men no baus asul saranga ban raw lim sanga kaya to talaga nito ki metu baya metu yalong gangati ko kunido na yalo lele mela kami weekend tu ito raw kaya makasaraw iki mem na sa tunggay balang miki mem tunggay ke raw talaga biki mo na tutatanda chuk mo yung wala iyo may makatun sa kalabuan na bito na bagsaw bito na session sauti na nanto ko raw rin raw obiti rin raw kanta rin raw seta wala po iyo iyo ntona ominanga awanti ba meu samber nyong mai chikungo iki mo rongo da bango ntona na baka madalta kina matanggal bis bango na kena raw kena ngon salan darre de kena na kamili ko talaga buno no torno ko baka binak be kimni na maram awre chukorto somitar chukme men matan singa o kimni na maram enan laman ntona buballe o kimni na turang kimni sono kimni ndo sale buchukana ngone baka sa chukna laman yana kini baka na nanrai basa na engine nindo na bubal the engine room chiko bikim na marama so bikim na marama ni sama chiko mai ni ongo ngana na muni bubal mo baka ungit na mundo ta nando mundo sama chiko ya Amerika undra kan ko baka dimbi bitegi kim ni na marama na no muni ke baka sala ya leliota onna na tukun chuk metara rawa ta kinto tutu na lako ya Amerika ndo mandanga na bosa mandanga ya ndo buno kito na lako ni oke da daw mas da daw bararabi ni osambita rawi ya lomo bati kina no bakananan bati kina baka sa manrubitan lo kina tutata o kina tutu na lako sendra kanan da sebada bunoy siangan do na ka warin do na kwanden chunga bikin na kana yal beba kartu do tukuna na bekanta me nanronga na yalonga me chundundun totoko baka uti mi baka ugeti onore Ikem do na wekangu tobu
nessa sebakarake mtondo la watu na rara ni wangabuka ke wakando be taro bikito mikatau bikito kakuntakoso keto sana bakaroko taka na kaya sa taro bikito kakuntakoso labo Sanga na warara ko buka kim do sanga dalawatu na na wakanda may kandawi iyo dorka o maro takalangan na lebne wakanda era sarabati ko may na kalimuni singani ko na nakatukatuni kedengo ke baka indo na muni lo matartaro sa nga na katuni email orang na email mekina so na email sa laksa nga may bagdon sora sambit sa nga menortaro sora sa nalibuni kakedo ni bakataro ko may sa sa nga na website ang go muni nang itandala yan na ko na kalimuni singa may biti ni o baka mo chuk na kamni ko pinakabali na muni sa matik may o baka no niti ko nindo na ngito binak nang ngiti kino biti ke lusi seseng wini chunga na bwale ona kando kati kwe buno terisi wini obiti se lusi wini ngana bwale wino na wino ta wino kena na mole nandona ngon sanga renda nganga kena ko nanonda sa sanga menda baka mo ken menda lakon dara sa sanga nga bango o no bina ka chugani be kente kesar ni mode manda na kena kali sar labo pinakana bito ko ni may nangal ni kuwa baka na chuka habi koko bukum no natakona labo baka na chuka habi kim no todo ko na siya chuka may nangal ni kuwa manako baka libsar na namunu solitu na namunu ngauna menda may lobe bata tiko na nangal ni kuwa na nonta may biwo sita katiko lebu na tuku rong binaka membaleta na bisa ngono ndola tiko na ikaba ni okotoba na sulu chukun dona bula medo bene na bulo November en dona bulo na kena dola tiko merau ni biueni kina na registration ni na numuchika na registration senga ni soni so tala tarong chuk mingo na soni medical na kaket baya bibi sa chiko na kena sawe wikem do na ngai bakale form na 2023 mondo ngai lore baka bunuai na 2024 na bisa balele na kena so we cannot answer that question baka tau searching na rona bunuai do na lingwali kina kena sau erto la tukuna mai na bunuai ko erto sa lesian weberto na tampane ni US embassy iya kita sababi ni binakan bikem ni binakbalib saran ni bito kontuk mai na lima na wasi ni bitalan no buku ni kamba tini me baka muri buku ni diversity visa program pero babi ni binakan bikem ni totok sala binakbalib na no ni boss ni bakal ngangkataki binakan no ni biwasiti ko mai bikem do na marama do biwasiti ko mai na bubale ng bolanggali babi ni binaksar chika ni bakal bikem do wini siya matral chika mo ko na yakay binakanikuwa lili kroy wang kabatu binakabakalib na nomni so matral chika menataro sangga siya matral tunga mingo bitin niya korbulo bula buli binakauji malola siya matchukumay binakabakalib na nomni sulit chika mena nomni ngono muni so manataro veira nang siya mamurimay negay ngwala na video sambi to kayo menasinga bukelulu bukelulu lutule warumbuka warway siang lutulib kita tik bulu lutulib atau di kita kacuk na sika may merika lutulib warumbuka barawai sika tambo le saval bukan lul kerbi musot cukayan belati ni wili cuka na gusinga wili cuka na sika Amerika sanang biu matangaya ni sa lima na no singa ni VOC na singa binakadiko kalau nga tertib ni viti na gito may baranse na singa binakadiko biar kita na laksarang gito na raraning gito tau Wilfred au klan ni ro sar cuka baka biotini may kaya na bubale na kuya may bole sisa ki Pauline salolong ten bali bikim do makatalakin ron beauty ni may Austria o Lisa Mule binakabakalew banu ni binaka bikim ni keda na bito ko ni Ena Sarangito may baranse aw saba ko mariani binakabalib sar na bito ko ni may ni mode mata